أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العزيز القدير، والحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe wowɓe yewde men e nder Fouta Plus, on calminama, on juurama, on jafnama, kadi on beltanama e golle mon joɗɗe ɗe mbatton ɗe jokke golle machallah. On mbiyama kadi oɗon jarro, oɗon jaafo, oɗon gacca hakke e yo Allah yaafo en bijahi sayyidil wujud. E kadi en gari kadi hande addude yewtere men, yewtere korka wattore men jeeteɓire hande so hawre welede Allah. Enen kala noon hande eko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yamirtuno, eko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyituno ko yimɓe e nder lewru korka. Eko ina jeeya hen ko wino on ganduɗa ñamɗo yari tewtinani. An abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نلاد من صلى الله عليه وسلم ويسو تبي ندو ويجتي ونيامي ولا ويجتي ويري ويا تمين كور كمادا ko Allah ñamminma, ko Allah yornuma, yani korka ma bonani ina selli kadi a yoɓata. fa ya ayyuha al-abdu idha nasita wa anta sa'imun fa akalta aw sharibta aw fa'alta shay'an min al-muftirati fi hali nisyanika fa akmil sawmaka fa inna sawmaka sahih wa la shay'a alayka. An jiyaɗo Allah korowo, so tawi de a hoori a ñaami walla a yari, ganduɗa waɗi hunde ko ina bonna korka maɗa tinani, a ñaami a yari ganduɗa taw a tinani, aɗa woni jejjiɗɗo, an de timmin korka maɗa, ganda korka maɗa ina selli, haydara waɗɗa ake maɗa. E sabu no arde hadisa min nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bo abi hurairata habri o to wiɗo anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah inni kuntu sa'iman fa akaltu wa sharibtu nasiyan fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at'amaka Allah wa saqaka atimma sawmaka. Rawahu ibn majah, ibn hamban. wonde abi hurairata o habri hadisa goto o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde neɗɗo goto arino e makko, kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ya rasulullah, min de mbeɗa komi kornoɗo kono min ñaami mi yari kono taw mbeɗa yejjiti. nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wimbo timmin korka ma, wonde ko Allah ñamminma, Allah yornuma, korka maɗa ene selli. wadde so teɗɗo neɗɗo o so tawi a tinani aɗa hoori a ñaami walla a yari, fam ko Allah ñamminma taw a tinani, jokko korka ma ene selli. kono noon an neɗɗo o tafaqah fi ahkami siyami li ta'buda allaha bi basiratin wa ta'allam ma yasihhu bihi sawmaka li anna hadha wajibun alayka li hadithi Anas ibn Malik qala. An kono an neɗɗo o korowo o, neɗɗo julɗo o, jangu ganda ñawoje korka beele mbawa rewde Allah e yenanede, mbasa rewdude Allah sikki. e tawno so tawi a anda, a jangani, a wawata rewrude Allah e yenanede nde wirta Allah ko e sikki. te so tawi a rewri Allah e sikki wona e yenanede, hay so tawi a bonni a wawata fewnidde. aɗa wawi sikkude gonɗa koye wadde ɓural, taw gonɗa koye wadde bakkal, wadde jangu ganda ko Allah ñaawi ko e korka ka, kadi eko Allah ñaawi eko farli ko e maako
pour mbawa rewrude Allah e yenanede kadi ganda holko sellinte korka mako إن جاءك أرهن رسول حبر حديث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم تنال صلى الله عليه وسلم wonde ɗaɓɓude gandal ko farilla e kala juulɗo ɗaɓɓude gandal ko farilla e kala juulɗo wadde gasni haala ka an juulɗo o so kesi a woni juulɗo ɗaɓɓu gandal ganda holko Allah fardi ko e maɗa ko holno dewirtaɗo jooma sabu wonto Allah subhanahu wa ta'ala wiyata a'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni andam ko adine dewata kam so tawi sabu so tawi a andani holno dewata kam wadde ko ma ganden Allah ne mbawen rewde Allah sa andi Allah a hulata Allah sa huri Allah a rewata Allah كنون فإذا لم تتعلم ما يصح به صومك أو عبادتك كالصلاة فإنك تكون آثما إثما عظيما فاتق الله سبسو تبي أوني أن ندعو غندودا عند هلكو سلين تنجو كور كما إكو سلين تنجولو ما إدوي ما دا الله أنا وانا تاكو بكي دينو تاكو بكاد مودو أجود أرى ودا هون دي أرى سيك إنا موجي تاو وانا وديكو هوبين comme so tawi a anda ñawo juul ara tan ara nangay koppi ara habbira ara ƴuro ara ƴukkito taw haydara a haalata ɗon walla ara haala ko ganduɗa fotano haalede ɗon e tawno kadi juulo ina waɗi tan ko heerade ko ɗum haalate so tawi wadde haali ɗon goɗɗum ne wawi wonandema bakkade banggue goɗɗo taw kadi ko bakkade mawɗo mbaɗɗa tawa anda wadde an neɗɗo janggo ko adi ko adi nde ara rewa joom maɗa andum ha para ndewamo sabu nelaɗo sallllahu alih w sallam wi noon إذا رأيت الصائم يأكل أو يشرب أو يفعل بعض المفطرات فقم بتنبيهه على ذلك وقل له انتبه أنت الصائم وهذا واجب عليك لأنه تعاون على الخير وقد قال تعالى أن ندعو ستوي أي كورد o wi o mba ñaama walla o mba yara walla mbo waɗa geɗe ɗe ngannduɗaa ina taƴa korko makko ummo e finndinamo mbiyama an musidɗam an bandam an ka korɗo rento sabu ɗum an juulɗo o jiiɗo juulɗo ina waɗa ɗum o ko waajibi e maaɗa nganndinaama ko waajibi e maaɗa pindinaamo tintinaamo nganndinaamo ciptinoraamo ngannduɗaa mbiyama an ka korɗo ko waajibi e maaɗa wadde so tawi a yii juulɗo ina waɗa ɗum ya findinumi haalen ɗum sabu ko ballodiral e dow moƴƴere eyi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ballodire wa qad qala ta'ala ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab sabu Allah subhanahu wa ta'ala o haalitunde al-Qur'an o wi ballodire ganduɗa e dow ɗiggere e moƴƴere e wadde moƴƴere kono hoto ballodire e ganduɗa e dow goopi e bonodirde e ganduɗa ko faati e gofol Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha kuli Allah inna Allaha shadidul iqab sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko cattuɗo lepte on ganduɗa gofɗum ko noon wala yajuzu sukut anhu illa idha arafta annahu ma'zurun kal marid wa nahwihi o wi kadi sa yi jullo omo wi omo ñaama walla omo yara daganta kom an juulɗo kucciɗɗo e makko o omo waɗa ɗum daganta komo deƴƴude wasde haalande muɗum so wona toon kumpirɗa ganda o ko jogiiɗo gantu ko wayno mbo sellani walla mo ganduɗa mbo jogiiɗo gantu mbo ina taka ɗum ñamde on saaha e korka ka wadde so tawi a yi juulɗo waɗa ɗum findinumi ɗum yajuzu laka ayyuha as-sa'imu an taghtasila wa tatabarrada bil ma'i wa an tatamadmada إذا نشق ريقك ganduɗa an juulɗo ina daganima an korɗo ina daganima lootade ganduɗa ndiyam pour ɓubnorade ɓandu maɗa pour so ha nguleki satti ara newnana ƴettude ndiyam ɓubnorɗa ɓandu maɗa pour nguleki hi kadi ndewanama kadi so tawi kadi yahatunima joori hay ganduɗa ukkidde a wawa ina ara newnana wufƴade a wiyaka no yawa hunduɗa heew kadi yawta gudde alake wufƴade mbiyata
ko ɗum woni hunduko ma yorirde ara newanaka hay leppinde tekkere ganduɗa pour ganduɗa mojade taw nguleki kono ɓurti leppina tekkere kama mojoɗa mbaɗa e ɓandu maɗa kono noonne kadi pour ustude nguleki en newananma kadi hay sa jogui climatiseur gona hen nada hen climatiseur on nguleki sattir nata climatiseur gona hen kay waɗ fe kay bal kay accu waɗ ƴewno mbaɗirɗa pour ha nguleki ki wasma tambinde hen ƴewano ballirɗa hoorema pour mbawa hoorde taw kadi a tampani taw nguleki ki so nguleki satti aɗa nawna jiwade a nawna leppin tekkere oto jogui kadi climatiseur wiyen hoto wi ara lorra hoorema tan ala climatiseur jogui ala kono korka jimmi ɗewal Allah mi jooɗo e nanguino walla mbiɗa yaha e nangueji nala ƴewno ballirɗa hoorema ganduɗa taw lorrata hoorema saabu eɗen gandi so yeehi ha wiyama so neɗɗo o ina wone ɗanngal hoto hoor ko pour yurmede Allah e jaabi mum e wadde noon so tawi kadi an a hoori a yii ha fuɗi dañel lorra taw ko banggal nguleki aɗa wawi leppinde tekke mbaɗa e ɓandu maɗa kadi aɗa wawi jiwade hen ndiyam hen so tawi aɗa jogui climatiseur woni hen ɗum bonnani korka maɗa koye baɗɗal ngal ngal Allah walli jaabi mum omo newna ɗum jaabi makko ida kunta muwazzafan aw ladayka amalun ta'khudhu alayhi ajra fattaqillaha fihi an kadi neɗɗo so tawi ganduɗa ara woni korɗo kadi a woni e gollorgal ara jogui hen salaire walla aɗa jogui wone gollorgal kono gollorgal ngal aɗa yooɓe hen ganduɗa jobdi an tinno e gollal ngal hula Allah kadi ndentoɗa ganduɗa ko jowɗum haalande ko woni hollum ya duumoye dawde e waktu taw ko waktu joguiɗa mbasa dellinorade min komi korɗo garde wiide aɗa okkir dalil ka korɗo ala ko golle janane ɗe joguiɗa te kadi gan pama golle ɗe ka namnude ko annaka mas'ulun yawma alqiyama an dhalika anne ka namnoteɗe ɗen golle ɗe gollanɗa janggo ka ñawdeteɗe janggo yawma alqiyama kadi ndentoɗa kadi ganduɗa e ɗi wasde kadi tardude wasde arde e or taw golle janane joguiɗa ndentoɗa wasde arde e or e ɗum tinnoɗa hen toppirɗa kadi gollodira kadi e yimɓeɓe moƴƴere so bonanima kadi newnana ɗumen kadi so tawi kadi ganduɗa jomum en badde haalema won haalaluji walla wiine wadda e ma pour haare en ndentoɗa mbiya an ka korɗo an ka korɗo comme noon hadis arde hadis o ganduɗa ka rasul sallllahu alayhi wa sallam to wiyat ɗo alsiyamu junna fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'imun marratayn nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi korka alsiyamu junnatun woni korka ko barage ko keerol ko heɗɗago maɗa e jeygol so tawi a moƴƴini korka ma korka enen gandi qur'ana e korka ina tefnano neɗɗo janggo yawmal qiyama pour mbawa nadde aljanna tefnanoma janggo yawmal qiyama ko hadis laaɓo wadde korka kani hoodde korka moƴƴina ɗum faam ko junnatun ko barage pour wonadema heɗɗago janggo kañum e jeygol pour danduma e jeygol yeyi saabu won namti min mbiya junno barage oɗon ko hollum pamon barage o ko barage danduma e joni jeygol taw ɓe ganduɗa janggo yawmal qiyama so tawi a moƴƴini korka ma nela sallah sallam wi joni assiyamu junda o wi kadi fala yarfu so tawi a hoori kadi o wi so tawi a hoori hoɗo wonde e joom suudu maɗa kadi hoɗoma majjin yimɓe so neɗɗo ari kadi wima ina haɓa e maɗa walla ina ƴettimama walla haalima kongol walla ina malluma an neɗɗo wi innimo on sa'imu marrateni wi ko min de komi korɗo mbasa yoftade mbasa wadde hen saabu ganden kadi tinnoɗen e hoorde korka ka saabu allahu subhanahu wa taala wi assawmu li wa ana ajzi bihi kanko allahu subhanahu wa taala kanko jeeyi korka kadi ko kanko yoɓata korka wadde tinnoɗen e moƴƴene korka mole ñoɓaɗen ganduɗa jobdi moƴƴiri inchallahu taala ko ɗum woni kadi hande windan men hande e ñalawma ganduɗa battude men jeetaɓijo yo allahu jaɓani korkaji men ɓe jaahi rasulu sallllahu alayhi wa sallam mbere andi ɓoyata so allah haaji kadi ma on jeeyi galle joom ma ar kamɓe ni inchallahu taala ganda épisode mabɓe 8 so allahu jaaɓi oɗon jokkono golle abonné e partagé inchallah jaafoɗon kala ko tata he kala ko fewani hen ganduɗon koto amen minen haaloɓe kala ko timmin ganduɗon koto allah subhanahu wa taala ko yiiɗi wallodirde e bandiraɓe ɓe tan in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad assalamu aleykum